아시아 최강자들의 피지컬 맞대결로 전 세계 이목을 집중시킨 피지컬 아시아. 그 중에서도 유독 한국인들 응원을 받았던 팀이 있었는데 바로 몽골팀. 뜨거운 인기만큼 몽골팀을 궁금해하는 사람이 많은데 이 몽골팀을 결성한 사람이 있다는데요. 대체 누구세요? За намайг Дүлгөөн гэдэг Spark Agency Mongolia компани гүйцэтгэх захирал. Физиктэйшээ энэ шоунд оролцсноор бас тамирчдын маань хичээл зүтгэлтэй энэ хурд хүч, оюун ухаан гэдэг зүйл бол бидний анх 2008 онд Олимпиас анхны алтан медаль авч ирсэн дүүц хүч хэмжээний хоёр уур амьсгалыг Монголоос авч ирж байгаа. OTT다 보니까 혼자서 보는 분들이 많았었잖아요. 근데 이번에는 평일인데도 불구하고 사람들이 모여서도 많이 보고 몽골에서 레스토랑이나 라운지바 같은 데에서 아무 수익은 안 들어와도 되는데 모든 사람들이 와서 함께 봐도 된다고 해가지고 그런 것들이 많이 있었다고 합니다. 몽골 사람들이 프로그램을 유독 좋아하는 이유가 따로 있을까요? Яг энэ цаг үеийн хувьд зөвхөн яг төсөвлийн дугаар Монгол бахархлын өдөртөд авсан ч гэдэг юм байна. Тэгэхээр юм гоё юм олон хүчтэй цугсан. Дээр нь Монгол улсыг яг олон улсын хацсан төлөөлж чадахгүй Монгол улс соёлыг бэлтгэхгүй яг юм дураа оролцооч гэсэн сонгогдсон шалгаж болсон нь гол юм хэлж байна. 선수들부터 시청자까지 피지컬 아시아의 모두가 진심인 몽골. 그런데 이번 몽골팀의 출연, 사실 몽골팀의 간절한 두드림 덕분이라고 합니다. Бид physical zone нэвтрүүлгийн season маш юм шинтэн үздэг байсан. Анхны төслийн санаа маань яг тэр нэвтрүүлгийг үзсний дараа бидний анхны одоо Netflix-тэй холбогдсон Jahao producer-тай найзлагч холбогдсон. Жишээл бол Монгол 50 тамирчин, Солонгос 50 тамирчин, тал зураг авалтын Монгол, талын Солонгос байдлаар ингэж хийвэл ямар вэ гэдэг бүх нөгөө зураг авалтын Монгол орны хамгийн гоё хайц. 2달 후에 첫 연락이 오셨는데 지금 시즌2를 촬영 중이니 함께 하게 되면은 시즌3에서 함께 할 수 있는 이제 기회가 생길 것 같다고. 자, бидний ерөөсөө сүүлийн жил харсан. 몽골은 350만 명밖에 없는 인구가 작은 나라이다 보니까 역사가 많은 나라로 선택을 하지 않았을까라고. Анх явуулсан гаргасан нийт лист 200 тамирч байсан. Тэр дундаа Монголын мөр зэрэг цагдаагийн байгууллагаас гал команд тэгээд тусгаал нягнаас гэдэг юм уу. Эхнийх нь бол мэдээж хэрэг тус шоу маань ёс зүй, тамирчдын ёс зүйг маш их шаарддаг учраас тэрийг чухалчилсан. Маань тамирч юм уу ямар нэг хэрэг холбогдож байсан уу? Ямар нэгэн баг наснда ч юм уу хэн нэг бүлэндэж байсан уу? Нийгэмд юм муу үлгэр дуурайлал зүүж байсан уу гэдэг юм. Энэ шалгуур бол хамгийн хэмжээтэй. Хоёр дахь шалгуур бол мэдээжийн хэрэг тухайн тамирчны амжилт, тэгээд хурд хүч, уян хатан байдал, оюун ухааны гэдэг юм уу хэрэгэлсэн юм шалгуураас нэр хүнтэй. Дараагийн шалгуур нь бол тухайн оролцогч Монгол улсыг шууд төлөөлөх юм боломжтой байдаг. Хинч ямар ч улсын хүн хүнгээ харсан Монгол хүн байна гэж таних. 그렇게 엄격한 관문을 통과해 꾸려진 최정예 멤버들. 이름 어려웅 바야르, 몽골 전통 씨름 부우 선수로 대통령배 전통 씨름 대회 우승자, 전 국민이 알고 있는 몽골 내 인기 스타. 이름 앵흐 어르걸, 종합격투기 선수이고 별명은 미니 징기스칸으로 장승 버티기 게임에서 윙크로 전 세계를 설레게 함. 머리도 기시고 하니까 처음에는 되게 무섭게 생기셨다 했는데 보면 볼수록 좀 귀여운 면모가 있으신 것 같았어요. 아디아 수렌 유도 선수는 현역 국대의 엄청난 포스와 힘 속에 애교가 많은 귀여운 소녀. 라그바우치를 고개 사는 본업 서커스에서 원탑은 물론 다양한 장르에서 활동 중. 몽골 국민 농구 선수인 돌건과 밝은 에너지가 넘치는 한드술의 배그 선수까지. Яг миний яг юм сэтгэл хоногшсон маань лав өчрөн очиод нөгөө жижиг юм тунаас айдас авдаг гэсэн. Энэ үйлдэл бол төрийн сүлд жижигддэггүй гэдгийг дэлхийн нийтэд харуулж чадсан. Энэ үнэхээр дай юм байна. Гапон сүлийн дээр хаалга гадаж шанаал гарсан. Хинч түнд итгэхгүй байхад баг тамирчтай уриалаад даалгавар гэж амжилттай өсгөж чадсан. Тэр санаа нь Монгол үндэсний сур илтгэх гэдэг юм арга барил. 칭기스칸의 후예들은 들어간 적은 있지만 갖고 나온 적은 없으니까 그걸 이제 못했다고 그게 어려웠다고. 한국에서는 한국은 반대 얘기가 많이 돌았었어요.
어떤 마음으로 그 글을 쓰셨는지 궁금해요. Энэ сэтгэлийг бичиг хаах сэтэл нь монголчуудын хувьд ч гэсэн ялангуяа нөө зүүн Азууд маш юм буруу ойлголттой байсан. Солонгосчуудыг одоо даалгавар дээр булгаацсан, урдчлан таамаглаж мэдчихсэн ч гэх юм уу те. Би өөрөө тамирчин хүн байсан учраас тамирчдын тэр хичээл зүтгэл ялангуяа их орныхоо төлөө тамирчид бол бүр маш өөр төвшөнд тамирчдаг чадварыг маш сайн мэддэг. Ерөнхийлөгч маань ямарчсан хүндэтгэн хүлээж авч бидэнтэй уулзсан. Тэгээд яг юм монгол хүмүүсийн бахархал болж монгол хүн юу чадах бие хүчний хувьд ч оюун ухааны хувьд ч хамгийн том юм илэрхийлэл болж монгол их орноо сорчилсан бид бүхэн талархлаа хэрэгсэн. 넷플릭스에서 이제 몽골 자막이 깔려 있는 몽골 사람들이 이제 촬영한 콘텐츠를 보는 것은 사람들이 먼 미래라고 생각을 했었는데 Гэхдээ бас бид бүхний нэлээд бас урт хугацаанд тууштай тий араас нь ингэж хөөцөлдсөн юмсэндээ тэгвэл маань яг энэ бодит биелэл болсон дооч гэсэн гэж байна. 피지컬 아시아가 나가고 나서 많은 분들이 피트니스에 가서 운동을 시작하고 열심히 하고 있다고 합니다. 다들 뭐 하고 지내시는지. 늙은 선수는 요새는 시즌이어가지고 지금 대회하고 있습니다. 어제도 우리 늙은 선수 대회에 들어갔습니다. 한수르님은 일본에서도 배구리그 하고 있고 어추를 사오거추 선수님은 독일에 서커스 하러 가셨고 에이거르 선수님은 12월 6일에 이제 대회이다 보니까 운동을 많이 하고 있습니다. 요새. 한국에서 아무디 선수랑 동년 선수, 에디 선수분들이 오실 건데 그거로 이제 콘텐츠도 준비하고 있다고 합니다. 아칸바이르 선수님은. Энэ жилийн хувьд ийм Солонгос Монголын яг дипломат харилцаа тогтсон 35 жил болж байгаа. Монголчууд бол үнэхээр бас Солонгос ард түмний бэлгэлтэй маш дуртай байдаг. Тэгээ одоо эсвэргээрээ солонгосчууд маань бас монголчуудыг маань хэмжиж байгаа бол миний хувьд бүр маш их сэтгэл өндөр байгаа. Тэгээ Солонгос Монголын найрамдал харилцаа олон жил гэж урт удаан тогтоосон хамтын ажиллагаа нь улам бүр өргөжөөсөн тий. Ялангуяа контентын салбарт, медиа салбарт маш олон төрлийн хамтарсан юм аялал жуулчлал талбайч тэр олон юм ажлууд идэх хаа гэж мэдэж байна. Одоо ирж аялахад чинь хамгийн юм таатай байдлаар өгтөж авах тал дээр. 고맙습니다. Таач мөрөндөө. 한번 해보세요.